So, hi guys, welcome to my vlog. So, Bahay Kubo Challenge. Sigawan tayo, Bahay Kubo Challenge. Nathan, no naala yung may tono to, may bahay kubo. Walay sanlasos yun. Okay, so syempre, sa walay gawin yun din limaran, try. Naman eh. Bahay kubo, kahit na munti. Bahay kubo, kahit na munti. Bahay kubo, kahit na munti. Limara. Bahay kubo, kahit na munti. Bahay kubo, kahit na munti. Kansyon nyo may bahay kubo. Bahay kubo, kahit na munti. Kahit na munti. Kahit na munti. Sino mo limaran bahay ko? Limaran bahay ko. Andi, kansyonan nyo yung duga may bahay kubo. Sige.